Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho cyegeranyo ku bitero bya Nairobi na Dar es Salaam. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Ibitero by'iterabwoba byagabwe kuri Ambasade za Amerika muri Afrika y'Iburasirazuba byabaye tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 mu masaha ya mbere ya saa 6 i Nairobi ho muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania byibasira Ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bitero by'ubwiyahuzi byateguwe na umutwe wa Al-Qaeda bituma Osama bin Laden umuyobozi wayo ashyirwa ku rutonde rw'abantu 10 bashakishwa kurusha abandi na FBI. Ibyago byo kugaba igitero kuri imwe muri ambasade zombi byafatwaga nk'ibiciriritse nk'uko abayobozi ba diplomasi b'Amerika babitangaje. Umwaka umwe mbere yaho hari inyandiko yari yarakwirakwijwe mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko niba ambasade ya Nairobi iramutse igabweho igitero ya Dar es Salaam izakurikiraho, ariko ngo babonaga ari ibintu bidakanganye. Reka tubabwire uko byatangiye Nairobi. Ahagana mu masaha 4 n'igice za mu gitondo, imodoka yo mu bwoko bwa pick-up yinjiye muri parking yo munsi y'ubutaka ya Cooperative Bank maze igenda yerekeza ku igaraje ryo munsi y'ubutaka bwa ambasade y'Abanyamerika irinzwe n'abashinzwe umutekano. Urusaku rw'amasasu rwahise rwumvikana, hanyuma hakurikiraho iturika rikomeye ry'igisasu. Igisasu cyaraturitse cyangiza inyubako ya ambasade y'Amerika hamwe n'iziyegereye. Inyubako y'amagorofa 7 yegeranye na Ufundi Building yashenywe burundu n'icyo gisasu, mu gihe inyubako ya Cooperative Bank nayo yangiritse. Mu gihe iri turika ryabaga habanje kumvikana urusaku rw'amasasu bituma abakozi ba ambasade y'Abanyamerika birukira hafi y'amadirishya kugira ngo barebe uko ibintu byari byifashe. Iki gitero cy'imodoka yari itezemo igisasu cyagabwe kuri ambasade ya Nairobi cyahitanye byibuze abantu 213 barimo Abanyamerika 12, muri bo abakozi babiri bari aba CIA. Igitero cyakomerekeje abantu hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5500 kinasenya inyubako nini ziri mu mujyi rwagati. Urusaku rw'igisasu rwageze mu birometero 15. Ambasaderi wa Amerika muri Kenya muri kiriya gihe Prudence Bashner yarakomeretse gato. Bivugwa ko ubukungu bwa Kenya bwahungabanye bitewe na kiriya gitero. Reka tubabwire uko Dar es Salaam byagenze. Iminota 30 mbere y'iturika, itsinda ry'umutekano rya ambasade ryakoze imyitozo y'umutekano ikubiyemo ibikorwa byo gukumira iterabwoba. Imodoka yarimo igisasu igeze hafi ya ambasade yabangamiwe n'ikamyo itwara amazi. Imodoka rero yaturikiye ku bwinjiriro bwa ambasade saa 4:39 za mu gitondo. Ikamyo sterne yagabanyije ubukana bw'iturika ry'igisasu. Ikihebe kimwe cyahise kihagwa, undi afata amafoto y'iryo turika maze arahunga. Igitero cyagabwe kuri ambasade i Dar es Salaam cyahitanye abantu 11, nta munyamerika urimo, abandi 45 barakomereka. Ibisasu byakoreshejwe byapimaga hafi ibiro 900. Inyubako yaranyeganyejwe cyane kandi irangirika ariko ntiyasenyuka. Bill Clinton yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kiriya gihe yatangaje ko bazakoresha uburyo bwose bafite kugira ngo bashyikirize abashinzwe ubutabera abakoze biriya bitero, ngo nubwo byabatwara igihe kirekire. Maze Kofi Annan wari umunyamabanga wa Loni avuga ko ibyabaye ari ubwoko ndengakamere bw'ihohotera ridasanzwe ku isi. Abatalibani bakoranaga bya hafi na Osama bin Laden bahakanye ko batagize uruhare muri ibyo bitero. Abanyamerika bihoreye mu bitero bise Operation Infinity Reach ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 barasa misile zirasa inkambi z'abarwanyi ba Al-Qaeda muri Afghanistan, maze banasenya uruganda rukora imiti muri Sudani nyuma yo gukeka ko uruganda rwa Al-Shifa rwakoze intwaro z'ubumara kandi rwagenzurwaga n'umunyarabia Saudite Osama bin Laden. Buri gihe Abanyasudani bahakanye ibyo birego. Iperereza ryakozwe n'inzobere mu by'intwaro z'ubumara riyobowe n'umuryango w'abibumbye Loni ryemeje ibyavugwaga na Sudani. Mu kuboza mu mwaka w'1998 abashinjacyaha bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko igisasu cyaturikiye muri Tanzania cyari cyahawe ingufu na bateri y'imodoka hamwe na tanke ya oxygene. Ubutabera bw'Abanyamerika bwemeje ko ibitero byateguwe na Osama bin Laden kandi butangaza igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzafata umwe mu bantu 5 bakekwaho icyaha. Umunyatanzania Ahmed Karfani Gailani yarafashwe mu mwaka wa 2004 afatirwa muri Pakistan ajyanwa mu nkambi ya Guantanamo nyuma y'imyaka 2. Muri Kamena mu mwaka wa 2009 yagombaga kuba umuntu wa mbere ufunzwe wa Guantanamo waburanishijwe imbere y'urukiko rw'abasivile ashinjwa kuba yaragize uruhare mu gutegura ibitero byo mu mwaka wa 1998.
Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2009, Fahid Mohamed Ali Muslam na Sheikh Ahmed Salim Seda, aba babiri bivugwa ko bari abayobozi bishwe n'igitero cy'abanyamerika muri Pakistani. Undi muyobozi Fazur Abdullah Mohamed yishwe n'ingabo za Somalia ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2011 i Mogadishu. Anas al-Libya yafatiwe i Tripoli muri Libya ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2013 n'abakomando ba Amerika ba FBI na CIA. Abandi bakekwaho ko baragize uruhare baracyakomeza gushakishwa nka Abdullah Ahmed Abdullah. Hari amakuru avuga ko abenshi mu bagizweho ingaruka na biriya bitero batarabona impozamarira, nk'uko bivugwa na Douglas Diallo, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abagizweho ingaruka n'icyo gitero bo muri Kenya. Menshi muri ayo mafaranga ngo ntiyabagezeho. Bwana Diallo kuri ubu utakibona kubera ingaruka z'ibyo bisasu, yabwiye igitangazamakuru cya BBC ati nagize uruhare mu guhatira inteko ishinga amategeko ya Amerika gusohora miliyoni 47 z'amadolari ku banyakenya. Twatekerezaga ko aya mafaranga aje gufasha abagizweho ingaruka, ariko nakubwira ko arenga 95% by'aya mafaranga yagiye mu gusana inyubako zari zikikije ambasade, nta na rimwe yigeze ajya mu gusana ubuzima. Yemera ko mbere abakomeretse bahawe ubufasha mu kwivuza kwabo ndetse no mu kugirwa inama ku ihungabana. Bivugwa ko buri munyamerika cyangwa umuryango wagizweho ingaruka n'ibyo bitero kuri ambasade za Amerika yagombaga guhabwa miliyoni 3 z'amadolari z'impozamarira, naho abakozi bakoreraga habereye ibitero bakabona 400 by'amadolari by'impozamarira. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.